Kantilang solong rupalin salah grup atum pen. Traditional dress pen mohor kacin FG apan kipipon. Karbiang longbong pen denarong angkam. Along ke tukang tilang solang sun along sitami. Kijui ke langadim ke isi nong nam kacitang klong alang sun lu. Ladak arniwang sitami. Kelanji apan muniratum kewang cipit me. Lasonsi non kang sama porobut sitami muniratum kewang cipit me pin heglong si denarong along kido rupalin salah grup atum kang tilang so along traditional dress pen mohor kacin FG apan BP pon nilitum perangke kahumbidam ahut nangget handun ke kang tilang so along kijui kelang kewang pen karbi traditional dress pen mohor kacin FG atau pan joy cape pen long pon ikbo Indu long full dress pulatang te sikap haro ini lapen pekop anvet pulatang te sikap haro si anvet ji pusi nilitum herangke kahumrida mahut nang jithandun tang te alang litum kaneng jepon alam tele arjipon Komentar ni kandang sila sa mga video saya. Ini hasil hoki boleh. Hoki Desember kan. Sini kan ikan ini tu. Hindi komento apa orang huti laton TV lah. Lalu nonton Desember Januari naya Ini semua. Bela TV ke jora sama mate harapan. lah kita dah lakukan tu. Nasi ini kamu naik dah. Kita lakukan kan di baharan. Ke jora tado bharat tado jadi. Nanti ada ke konan ni. Nah ini dalam itu naik air naik ini dalam Masih long plan saja ni. So apa orang huti laton ke dulu. Desember kan Januari yang terus. Februari